matlosana e kolota Eskom dimilione di le 800. Go begwa fa se tlholwa gareng ga tse dingwe ke gore Masepala ga ona manaane a tsepameng a go kokoanya dikoloto go tswa go baaging le dikgwebo. What we're doing in a month here is 260 to 270 million. That's billing. What we're only collecting, 130. The Eskom and the Midfall combined, total responsibility a month is 120, 130. So after you paid your Eskom and your Midfall, there's nothing left. At this stage, the municipality is unable to collect its debt from households and the government. They do not implement the debt policy completely. It was confirmed yesterday in the Finance Portfolio Committee. Dikgwebo le tsona di utlwalelwa ke kgwetlho eno ya motlakase. Dikgwebo tseo di utswa motlakase ke batla go boeletsa gape di tshwantse di kgaolwe motlakase ka gone re ke ra letlela gore kgwebo motho a nna le letseno a ba sa duelele tirelo tsa gagwe. Le fa go le jalo lekoko le le busang la re go tshwanetse go a tsewa dikgato kgatlhanong le bao ba sa dueleng ditirelo. Fa di department kgotsa puso ya rona go bogareng kgotsa o national kgotsa o mang ga wa duela mo matsatsing a masupa re tshwanetse re time ditirelo tseo. Re sa le fo Eskom ya re e amogela tshwetso eno ya kgotlatshekelo. Eskom is still consulting with its attorneys on the next steps following the court judgment that ruled in Eskom favor. Matlosana ke nngwe ya Masepala di le 20 tse di kwa setlhoeng tse di kolotang Eskom. Sentle English, SABC News, Clarkston.